Hello loite ho tuni hin vanoi le sitna lasamin thangta le amial hoya ani ki thang Zayn MaLiK kitipa isu pipaw le One Direction hung ki phu do dan Thusim chomcha ana seo hite Zayn MaLiK nga hoi dan chu nu naw chapang akhala ajang akhala alawin jang hoi asa su ke uve Zayn MaLiK pa hi Pakistan ho ahi in anu hi United Kingdom British ho ahi Zayn MaLiK hi 12 January 1993 kum Bradford kiti England gama anapenge Zayn MaLiK apa minche hi le Yasir MaLiK ahi in anu minche hi le Tricia MaLiK ahi Zayn MaLiK te in sungahin ucha mi le ahiwin ama bo pasal ahi Zayn chungin numai khada umin ama minche hi le Donya MaLiK ahi Zayn MaLiK noya te ni che hi le Safa MaLiK le Walia MaLiK ahi hone Zayn MaLiK hi kim khanin Muslim ahi tapon Christian ahi ye tiwin ama hi Christian ahi poi Muslim ahi ye ti jong o umin ahi Zayn ho chung changa hi ihe nom wa hi le ama ini ki do mai deu hi tai Zayn MaLiK tia ihe jingpao mimel hoi pa le la sathiam pa min ta chu Zayn Javed MaLiK ahi Zayn hin min thlem khatna nein hi chu hi le Bradford bad boy tin jong aki he Zayn hin lasa akeu hilawin la ho jong asimji in aji in hi 2010 British Music Competition X Factor hin pan agala in hi le wangsit te in analo hingzo poi Zayn X Factor agazawa ahin ka atha new wahin ama teilo pasal dang mi li jong chu anaka atha ove X Factor ko na aka atha o pasal nga ho hin stage a la ahin sabom ovin Hichia ko na chun 1DIRECTION kiti hi hungum do ahi Hichia ko na hin amho nga hi best boy band selling of all time ahi tawe Zayn hin dong ma anatam nei thawe hichi ho chu Rebecca Ferguson Stephanie Davis Perry Edwards Nilam Gill hichi ho hi hiuwe Zayn le gigi hadit hi 2015 ako nin aniki ngai pan hanin 2020 ko machun cha namai khai kiti khatna nei hone chuzovin 2021 amani hi akikhan hun tai din akisei Zayn hin R&B kiti chule pop kiti hi anasaji in apa Pakistan ho ahi je in khawali solo kiti ho jong hi anasathaye Zayn hi British pasal lasal adinga ama Spain debut ball chule UK le USA number 1 ahi I don't wanna live forever kiti Zayn le Taylor Swift in asa chule Zayn in achanga asa duck still down kiti ho hi vanoi le set international level ti ding mai ahin ana phawin hi Zayn MaLiK ani na album Icarus Falls kiti hi 2018 kuma anaki release in 2021 in Nobody Is Listening kiti hi anaki release Zayn hin award tampi jong ana sange hichi hol achun he thei dom ding in MTV Europe Music Award American Music Award Billboard chule People Choice Award na hi Billboard Music Award na hin Zayn hin ni vai anamu in khachu achanga la asa na amu ahin khachu One Direction na azawlaya ahi tu hin One Direction kiti band ahungum do dan chomcha ana sai kitaw hite 2010 British Music Competition X Factor hin golhang pasal nga audition adingin ahung uve hichi golhang nga ho hi monchom chi ahung ahi je ovin koi chu koi hamti hi an he po vena hi British X Factor Music Competition hin lasathim adang dang jong ahung ovin Music Competition na audition achun hichi golhang pasal nga ho hi wangsit te in anathleng ta po ve hichi thilso nini ni thumzau hin hichi golhang nga ho hi X Factor bootcamp ana sa ove hitia golhang nga ho o umbom wa ko na hin stage a la ahin sa bom tawve golhang nga ho hin la ahin sa bom wa ko nin X Factor hin ana lo hling hle jing tawve na hi One Direction kiti band min hi golhang nga ho la Harry Star kiti pa hin ana sa golhang nga ho hin X Factor achun ton kiti la acoustic version ana sa ovin Zats ho chun anangay nom ovin angay mi pi ho jong chun anike pa pi hle jing ovin na hi pha na hung che jingin am ho jong hi final lang ahung gai tawve hichi golhang nga ho hin Forever Young kiti la khat record na ball ovin
Hichi final a kai naw wa ahung lo hin zo tiang le release ding in anake ho uve. Final ahung ki chai tan wang si num ta in amo thil gon tabang hilovin athum chan na in anapang taw ve na hi. Forever Young tiala anakhumuchu internet na anilik tai. Hichi ako na hin go hlanga ho thil gon zo si hi mi zo sin a hin hetaw ve. Hichi to chun Forever Young 1DIRECTION Our Journey to X Factor kiti lekha jong hi anaphong ovin min anadai thei the azingin bestseller jong anahi e. December 13, 2010 koma Psycho Music kiti anay pa Simon Cowell hin 1DIRECTION te hi la record bolding in $1 million contract ana sign ove. Hichi ako na la ahin khummasat pe na chahile What Makes You Beautiful kiti hi ahi. Hichi la ako na hin mizo si in amho la hi anangay nomin anangay sang tawe. Hichi la hi Sony Music ako na ahi in 1DIRECTION te hin Sony Music nga history khan anakoy tawe. 2012 kuminjang What Makes You Beautiful kiti hi anakitha a release kinin nahile. Billboard Hot 100 la som nilaget na in anapang uve. Hichila hi min angay numdan chu 4 million copies anazuulha uve na hi. 2011 kumin Up All Night kiti la hi Ireland gamsunga bawin anaki release in. 2012 kumin hichila hi Worldwide laysi chung pumpin ahung ki release ta na hile. Country som lagup sunga hichila hi anachung nung pene. British gamsunga dinga 1DIRECTION te hi lasamin thang ta hi ovin Guinness World Record zong anamu uve. Hichizawa hin Midnight Memories Take Me Home 4 kiti la ho hi ahung su odo in hile. Phat masa a la anisa amasan ho sang ovachun amin thang hle jing tai. 1DIRECTION band hin 2014 chanachun sumtampi analo do ovin band dang hon anaphazo po ve. Sumkyu Halloween Award tampi zong anasang ove hichi ho chu Billboard Music Award hi gu vai anala ovin Brit Award kiti hi sagi ve American Music Award kiti hi sagi ve mama ahi in chule Teen Choice Award kiti hi somni laget ve anala ove. Wangsi num ta in 2015 kumin Zayn MaLiK in 1DIRECTION hi anadal hatai. Thukiza adanin Zayn in 1DIRECTION adal halo na hi. Min pauli min thang ta a hin chu ha asa hile a kilomin hichizi achun. Min than min phawa ko na hi chamkhat ki kang si a normal ta hin homan ding lung anagyal da na hi. Zayn in 1DIRECTION adal ha azawa hin mi libaw a tawin. Latha asa ovin a hi wangin tilaya mi nga an hi law ta chun abang tapoy. Dunya Zayn MaLiK hin ho Thusim chamchale 1DIRECTION hung umdoh dan isew chu hichan hin anachai taute. 1DIRECTION anahe khalaw hodingin amin ho chu sew hite. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne chule Zayn MaLiK a hiuve. Hichi ho tabang hin ho Thusim ho le Thusim isei ting ule sei hil sei linglal a jingi. Mihing aki hizi in anaki he them to utin. Aban video ting anaki moto kitaw hite.